Abad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik mga palang ang bata na kamong patilanan ito nanti kita ipagtawag sa aktualita. Yan yung nagdoon pinagkata sa record dito mo. Ito basta na po. Assalamualaikum. Tatol, magpapakoy kayo. Panin sa pandan. Magsukor kanyo katan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان. Biarin itu. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaallah taala ganapan na to in pengajian na to sin Limabay. Amo na in nasabot na to in dua syarat hikatay sin ibadat sin kita niyo. Amo na impagyanon muna ka ikhlas in hikaruan niya al-mutaba'ah. Najari diad tulong ta nato kahatihan marayaw habihati imbutang niya bang unin pag-ikhlasan sing kita. Iban unin pag-ianon mutabaa amon ang kiyabay ta tanayad to. So waktu ini insyaallah ta'ala manjari nato iasubo paginhawaran nato. Uno in pagyanon as-sirat al-mustaqim. Uno in pagyanon long niya dan mabuntol. Na ini nikatan hatihon na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya mabatok na to in long ta maksud pag-ikhlasan sing kita serta uno in ini hinangon taroon haamoy in murol hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna ring hakatan dua perkala wajib ka to taniyong subay na to ni rungdungan marayaw. Na doon hay ni ma ilag na to in kakahinang na to imamo at tawawala. Uno nakataytay kakita ni haran mabuntol, amon ang pagyanon sinallahu talaran mabuntol, as-sirat al-mustaqim. Muna rin kataan, wajib in hukuman sin maghali kita niyo sin ginhawabaran na to himinang sin amal mangi, piyagmangi sinallahu ta'ala. Labi ba na tuod, amal, amunain amal, hihinang si mga Yahudi, iban si Nasrani. Iban si mga sila magsisirik. Ini wajib in hukuman niya, kato tanyo humali, tumangkis, amin ha supaya kita nyuri masarikit sing kakahinang nila. Amin pagyanon doon, wajib in tunggalon na to in Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat na to. Hauno na kita niyo makatampat. Amin isa-isa niya tunggalon na to. Dain naman tumawag kita niyo pa Allah ta'ala. Ayaw na kita niyo tumawag parugaing. Bangaon sukaton na to pa Allah ta'ala siya in susukatan sing kita niyo. Pag mabuga, tunggalon na to in Allah Ta'ala, pag mabuga, iban huwat-huwaton sing kita niyo isa-isa niya, way hikaruan niya. Maita sarab
ini katantan subay na to adto matilo sa marayaw. Hasupaya kita niyo makasuok harap kaniya. Hauno kita niyo sumuok. Sumuok kita niyo ron pag-ibadat. Biya na sin ibadat sambahayang. Subay in mukar na nato doon hawak to yan. In ako iwan sin ikaw umalup patuhan Rabbul Alamin. Way alupon nato dukaing dahon maghamatungan hawak to magsambahayang buat malengkan tunggal isay sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihag to in subay pangikat sin tiap-tiap hambuk den kato taniyo. Hapag puasa sing kita niyo ramikyan. Subay ra tunggal isa-isa sin Allah ta'ala karena siya inang daki kato taniyo. Amin murul kita hauno-uno na biyay ta kato sindaak niya bang unuin hinangon na to. Damikian hapag uno, hapag panaog sindugo, sinhayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala munin sa lago-lago ibadat, harap patuhan na to Rabbul Alamin karna inlago sin tutungbasan sin Allah ta'ala doon hayan. Amuin bistahon kato, in tiap-tiap bulbul sin hayop siyong bay taon karna sin daakan kato sin Allah ta'ala bistahon kato taniw amal. Naakadsan, wayron makatilo sa imitong sin bulbul sin uno-uno na hayop, biya na sin kambing, sapi, unta. Amin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to, di iyad to, laung tahi katapok. Harap patuhan Rabbul Alamin, kaya ingatan niya yung banus. Bihan sabab siya in nagpaon, siya in nagpapanjari. Hati niya katantan sin ibadat. Narista ibadat, inyaon suway katantan, harap patuhan na to Rabbul Alamin, hialop na to. Karena biyay takato sin Allah ta'ala, Asuratun Nisa, ayat 3 tagunum, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Na iban pag-ibadat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu lumaglimbagan dugaing daing kaniya hang sulag unu-unu. Hati niya, daing mga piyapanjari niya, piyapanjari sin Allah ta'ala, karena yung mga piyapanjari niya yan, di manjari mahinang Tuhan, di manjari makatabang kato inyaon. Karena inyaon asal, piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyusuko kato taniyo in kamumpaatan sing katantan piyapanjari niya. Karena in Allah ta'ala in nag-uurol madtumari sing katan kakukunhan sing kita niyo. Amo yan. Damikyan, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa. Biyata doon haon sin Allah Ta'ala damikyan ini yang dakan sin Allah Ta'ala bang kauhiminang subay siya tulad sa ikhlas sing kita niyo tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala in pag-ikhlasan nato sin hinang nato doon tumaytay haamoy in piyatar lang sin daak niya in hinangon nato bang unuin ini biading kagi paghinang, kuno siya hinangon, hauno lokal hinangon, kuno waktu hinangon, inyaon katantan, ini Allah Ta'ala in naghinang sinaturan katantan. So, di kita niyo makahinang sin, amin kabaya-bayaan na to. Bihan. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Pagtag-ipon kamu pa Allah Ta'ala, sin pagtag-ipon, iban ka ikhlas, harap pa agaman niya karena inaagaman agamasin Tuhan Rabbul Alamin. Ala lillahi dinul khalis. In agama Islam amurain mapatut laungta pag-ikhlasan sing kita niyo katantan harap pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Naamo yan to. So, muna rin hakatan mapuas ding haamin bihad to imbutang niya amin wiyajib ka to humalli dahil haamal si mga sila
amuin piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin amal si mga Yahudi katantan wayrun tay maun sin Allah talang sulag ununo karena wala siya timay tay hasara sin Tuhan na Rabbul Alamin. Damikian in amal si mga Nasrani, damikian wala dati may tay ha doon ha amuin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in sila maghinang sadya uno-uno yung kabayaan nila hinangon ang panilahibay inyaon daing hatuhan Rabbul Alamin. Atin niya, hinang kalaungan katantan. Nayad turi man jari singuran sing kita niyo, hanganing kita niyo, nagmalilla na pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmalilla. Naroon haon, subay na to, amuin, mukar naon marayaw, in pagsabunnal na to, doon haon-uno na susukaton na to patuhan Rabbul Alamin. Amin harap hadya kaniya in susukatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun dugaing na biya sa pantun sinamin biya ta laung ta doon hayaon in parsukuan sing kita sukaton tapatuhan Rabbul Alamin tiap-tiap ini kawan tagupat kajam di na to ini mabugtuin kabtangan ini sabuton hialop patuhan Rabbul Alamin inagi na to ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan namo hidayati kami maun paraan mabuntul siratal ladina an'amta alaihim amunaindan iurul laung ta siya kasim mga sila kiarihilan mo nikmat kaya tukbalan mo sin nikmat maita sila tiukbalan sin nikmat sabab timaita sila haran mabuntul amun biyata sin Allah Ta'ala mapatot na to urulun taytayan doon hayaon at tawaran agaron labayan subayron haran mabuntul sarta lang niya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iba niya Allah ay mo kami hidayati maun paamuin ini taytayan liabayan si mga sila piyagmumulkaan mo kadukalan mo waladdallin iwan si mga sila nag-aga maharap kay mo labay rengha katan kalaungan amuin sila in nagbaya sing kabayaan nila amuin hipatay ma kay mo parihilan pahala sin sila in naghinang bukundeng kay mo naamo haunin subay na to bunnalon in pag ini pangahagad na to bihan antas do ka fi hada dua subay na to yagtubon nalon dahing habigi jantong na to in pagsabunnal pangahagad haamin piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala bihad to mga katawtay manghuran haagama Islam biya na sin pag panay masin Abu Bakar As-Siddiq ang kan na siyang yanan As-Siddiq sabab sin in siya bang uno'y biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pasiulang singkatan halaw man sing gumini in Rasulullah di siya ay ni Abu Bakar As-Siddiq di siya sumulang banglaw niya aun dain doon hinang jumatu amin wala niya kaya sakupan hiasumo niya magtuy unuin yan daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa uno nawang hibaita kanya ulong nirakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam way pagduarwa inyan magtuy hinangon sin Abu Bakar As-Siddiq sarta inyan piatarang sin Allahu Ta'ala beta kato sambil doon hayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banglong niya timbangon in pag-iman sin Abu Bakar As-Siddiq hibutang pansipak timbangan ubos ingkatan sin ummat ini in
pag-iman nila himutang pahansipak timbangan, mabugat pamaripa, pag-iman sin Abu Bakar As-Siddiq. Tanda sin in pagsabunnal niya, mahukot dahil nga mahukot parang hakatan sin pagsabunnal sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katawtay manghuran, kama Islam. Naampa impiya ngayo tay nihirihil sin Allahu Ta'ala, bang nato na agad in kabayaan sin Allahu Ta'ala amun hipapahinang kato taniyo. Naamo yan. Biya sa pantun doon haon in kabtangan ini, ya Allah, pasang puta yung pikiran na mo, ya Tuhan na mo, maun papag-agama, amunin agama mo, sarta tunyo ki kami, maun pa amin piya ngayo na mo yan kay mo, amin mikihidayat kami kay mo, paun paraan sa buntul-buntul. Bihan, iban pahugotain jantong na mo, mamaugbog ka niya, ya Allah. Iban dihilag kami taufik, doon hapya ngayon na mo yan, hasupaya mahinang na mo, in amuin karidaan mo, ya Allah, ya Tuhan na mo. Amating kamaksuran niya. Nasabihan, unin pagyanong sirat al-mustaqim, daan mabuntol. Impagyanon lang niya, daan mabuntol, as-sirat al-mustaqim, huwa dinullah. Impagyanon sirat mustaqim, daan mabuntol amunayin akamasin, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na in panauhid patuhan Rabbul Alamin, siya na in mapatut pag-ikhlasan sin ipon doon hapagtaat niya, hapyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban tinggalan niya impyang langan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na impagyanon sirat al-mustaqim yan, amunain pag-ibadat singkitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amuna siya impag-iyanon ka Islam. Hati niya amunan impag-iyanon pagmalilaan singkitan niyo katantan bang unindakan sin Allah ta'ala, lila na kita niyo himinang kaniya. Misan pa di nato bihan tay maun suway nato dayaon hinangon karna niya. Bihan na hasupaya doon hayaon bangkaw nagmalila namatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayaon maurol mo naman tumadto hinangon in katantan mahinang sabab sin hikahukot sin ka Islam doon kay mo. Uno in hikahukot sin ka Islam di kato, amo na in rukun Islam 5. Subay mo yaon jukopon hasupaya ma sampurna mo impag-iyanon pagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyaon na in pagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-iyanon Muslim nagmamalila pa Allah subhanahu wa ta'ala, di mamarahi kanya roon hadya siya haon, masisya sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon pa mapatot niya hinangon, labi pareng hayaon. Naon patuod, amo na yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inyaon parsukuan sin, nyawalihan sin kita niyo. Doon hayaon subay magmisra, in jasad iban sin nyawa sin kita niyo, karena sibo ini magkagunahan, ini sin amal patuhan Rabbul Alamin. Na doon hayaon, amunain rukun iman unum. Bihan. Nawang yaon na sampurna na sinabuk Muslim in rukun iman unum, amunanin sabab sumampay na marikato taniwin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunayan in pagtawagun as-sirat al-mustaqim. Amunandan mabuntol, lawayan sing kita niyo harap patuhan na to Rabbul Alamin. Bihan, amuna in pagyanon al-ibadah allati anta makhlukun laha. Amo na yung pag-ianon ibadat hangkan kita niyo piya panjariho supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya biyata sintuhan na to Rabbul Alamin. Ha parman niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sinallahu ta'ala nagpapanjari
hajin iban manusia buat melainkan na supaya makapagtag-ipon sila marikako. Nabihan, na in ibadat amo na yung surat al-mustaqim, siya na impagyanon ka Islam, na damikian biyabaita sinallahu ta'ala, surah Ali Imran, ayat tagputag siyam, laung sinallahu ta'ala, inna dina indallah al-Islam. In bunal tudlaw nga in pag-agama, yad tuhadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, amo na yung ka-Islam. Na amo na indan sa buntul-buntul mapatot na to, labayan, biyasin liabayan sin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa sirat al-mustaqim, wa huwa al-imanu billahi wa rasulih, wa tauhidullahi wa ta'atihi, wa tarki ma'siyati. Hada huwa sirat al-mustaqim. Laung niya in ka-Islam amunain sirat al-mustaqim, dan sa buntul-buntul siya nain ka-Islam, siya nain pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala dan pag-iman pa Rasul, siya nain pag-iyanon panauhid pa Tuhan Rabbul Alamin, karena bang yaon na yung panauhid, yaon na yung pagtaat, yaon nain timinggal sin pagmaksiyat pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Amuhanin ini subay na to batukon mga katawtay manghuran na laung niya waan na hada sirati mustaqiman pattabi'u, laung sin Allahu ta'ala kato niyo bunal tuod indan laung niya sin ako amin sa buntul-buntul mapatot niyo ini labayan asupaya kamu sumampay marikako na amo yan in agara niyo wala tattabi'us subul. Ayaw kamu magadharan simiko deng haran mabuntul yan. Hati niya amunain sumulig pang kamu pa guwa sindan mabuntul yaon. Simiha kamu reng haran mabuntul madto pa pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magto pa pagmaksiat, biasin pagmaksiat si mga Yahudi, biasin pagmaksiat si mga Nasrani, biasin pagmaksiat si mga sila nagsisilik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yato hindi manjari na to, batukon hakabuhi na to mga katawtay manghuran haagama Islam, sabab inyaon katatan hikapuklas na to daing haran mabuntol yaon, na doon na to yan tutugan, indan mabuntol yan, amuin magtunay kita niyo singkatan piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sarta tinggalan na to ingkatan piyang langan niya, sabab in daan yan amunain daan sa buntul-buntul, amunain sa lago-lago daing mga hikahugot sin ini uno na to, sin amuin kakahinang na to, amunain panawhid harap patuhan na to Rabbul Alamin. Iban ka-ikhlas harap kaniya sinhinang na to, miya makadhaamoyin pagpatarang kato tanyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka iban halian na to in sa lago-lago maksiat patuhan amo na yung pagsirik. Amin lumag kita niyo rugaing ini pakitaon sin amal na to, inyan katan hikapulak palik sin amal na to, di mahinang sabab di karihilan sinallahu ta'ala karayawan atawa tungbas bihan. Na intungbas niya amin dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala, doon hapiya ngayon na to, amin kaptangan na to, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayati kami maun paraan sa buntul-buntul. Siratal ladina an'amta alaihim. Amin daan si mga sila nakadauhat sin ni'mat daing kay mo. Ghairil maghdubi alaihim. Iban ayaw mo kami hidayati maun paamuin, piyag mumulkaan mo. Amo na yung mga Yahudi. Iban ayaw mo kami hidayati maun paamuin dan si mga sila nalalawong hapag-agama. Amo na yung mga sila nagsisirik patuhan na to Rabbul Alamin. Naroon na ini, biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkitan niyo matan-matan in pagmabunal na to, sin
Pia ngayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala inakin na to, ya Allah hidayati kami maong paraan mabuntol. Matantod, dahil habigi jantong na to, amo na indan na hinang sababsin, kaya rihilan sin Allahu ta'ala ni imat mga sila nakauna. Hisin mga sila nakauna ini. Yari biyayta kato, hambuk ayat, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Biyata doon ini, Surah Ali Imran, ayat kaanuman tagsiyam, na hisiyo-siyulong ni nagtaat pa Allahu Ta'ala. Iban nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya labay ring ha, ini kaikhlas patuhan na to Rabbul Alamin, sarta timatay tayroon hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, faulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim. Na mga sila yan, na sarta nila mga sila, kiyarihilan sin Allah Ta'ala nikmat dunya akhirat. Isiyo naman sila ini, minan nabiyin, dahing ha mga kanabihan. Ay, tuwi, maglamu kay kita iban sin mga malaik, iban sin mga kanabihan dito. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was as-siddiqin, iban sin mga sila nagsabunal, matan-matan, sing kakahinang nila. Bihan. Ati niya, doon hayaon lang niya, hisiyo-siyo, at tawatiap-tiap ding mga manusia, nagtaat pa Allah Ta'ala wa Rasul. Doon haamin kahalan, tiakder sin Allah Ta'ala, wiyadib kanila hipapahinang. Doon haon katantan, sarta doon haon sila rimihil kapudjihan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inamal nila yan, sibo damanahot, maaslag na in mga sila yan, tukbalan sin Allahu Ta'ala sin nikmat. Doon hayaon biya sing kaya tukbal sin Allahu Ta'ala mga sila nakauna rin kanila. Paulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim. In mga sila yan, sarta sin mga sila kerilan sin Allahu Ta'ala nikmat. Unin nikmat ini, an-ni'matul azimah. التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة. Amo na lang nilikmat sa lago-lago, amuin sampurna in nikmat doon. Amo na hindi na hatiwang sampurna iniri na siya magkapasaw. Gamayan magsusong, magtatao din nikmat, di na magkatimba-timba. Iban singkatan, karayawan, kasanangan. Doon hayaon madawhat nila na. Isiyuin mga maiwan sin mga sila, ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin nagsabunal, haamuin piya ngayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halam sin suratul Fatiha, amin biyayta kato taniyo. Doon hayaon, amo na mga kanabihan. Kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina faddalahumullahu bi wahyi. Amin dihilan sin Allah Ta'ala kalabihan piya pagdasin wahyi niya pa mga kanabihan niya. Dan di hababaw singgumi ini. Waqtassahum bitafdilihim biirsalihim ilal khalq. Amuin pini ang papini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kalabihan ini kanila diaak sila pa amin katan pia panjari sin Allah Ta'ala tiap-tiap waktu aun doon haon deng ha mga kanabihan karasulan daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'watuhum ila Allah Ta'ala, kana ingkatan panawag-tawag nila harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Wasiddiqin, iwan si mga sila nagsabunal, na in nagsabunal pangunahan sin Abu Bakar As-Siddiq, na isiyo-siyo in imurol sin limpa sin Abu Bakar As-Siddiq dan haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tanto makasud siya ron haon, amuin hatumpukan sim mga kanabihan karasulan, doon hayaon na in mga sila ini nagmaingat doon haamin pagsabunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala sa takihakad nila yaon katantan ampa nila tinduganan piag amal din di hababaw singgumi ini labi luba na tuod amin in mga sila aun panghati na nawag-tawag hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan makapaghambuk na isab sila iban si mga sila nagparang sabil. Alladina qatalu fi sabilillahi li'ilai kalimatillah. Amin mga sila nagbuno, nagangkat sin kalima, kalam sin Allah ta'ala pataas. Mahuli rin doon, amunaim mga sila, amin as-salihin. Hati sin pagyanong salihin doon na ini, amin nag-amal sin amal way kuhila niya. May way kuhila, sabab ingkatan hinangon nila, di sila himinang bang bukunda, limpa kiawa nila ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, amuna in limpa piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Ipagbin ko kanyo indua parkala ini. Bang niyo ini panggausan sarta pagbulok binasahan di kamu migdang harwa ini na di na kamu malaong salama-lama. Ay tuwi turun sintaw magpalaong. Bat bang hadjar yukdukan sing kita niyo katantan in piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way tuwi kalaungan si manusia di hababaw sing gumini. In piagbin niya nagbin siya bukon harap patao. Bukon biya sin jumajatu habihayaon. Bang musagdahon sin hinang niya batin niya un bukon daing Rasulullah ay laong niya ibayta sing guro na mo. Bayta sin ini kaapuan na mo, kamaasan na mo. Na inya to katantan puklas, mga katawtay manghuran, suway raroon hamin binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in Quran, iwan sin sunnah. Na ayaw kita butas din doon hayaon. Sabab, bang kita makabutas, na butason kita sin Allah Ta'ala, di kita makapagsumad ja iwan sin mga kanabihan karasulan, iwan sin mga sila amoy in laong tanag sabunnal, iwan sin mga sila nagparang sabil, iwan sin mga sila tausali, labi luwa na tuod. Amoy in umbul hambuk ding hakatan kauugan simbar iman, wahasuna ulaika rafiqa. Amoy in makapag ini lamud-lamud kita iwan sin daak sin Allah Ta'ala mo ng pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halawm kasannangan, doon halaw man sin nikmat sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamad to mga katawtay manghuran, mapatot na to batukon hakabuhi na to. Hasupaya na madawhat na to, iniangan na to, iangan-angan na to, karayawan katantan madawhat na to, dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Naamo ito. Amo yan, indeng ha mga salago-lago, lang ta, ini, apason sing kita niyo, urulon sing kita niyo, pagbulok binasahan sing kita niyo, amin hitok na to, inumul na to, iwan sin, ini, kusog na to, di halaw man sing gumini, doon, hasupaya madawhat na to, in hidayat, dahing hatuhan na to Rabbul Alamin, labay, daing haka-ikhlas, iban kakahinang piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagtaat na to pa Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya naroon haon madawhat na to in katantan iaangan-angan na to katan pakarayawan insyaallah Ta'ala bangman muramarahan in kita niyo habihayaon nagdurungog makahampit sarta makaagad hatumpukan si mga sila
palamuron sin Allahu Ta'ala haadlaw kana iwan si mga kanabihan karasulan, iwan si mga sila nagsabunal, iwan si mga sila nagparang sabil, iwan si mga sila ini nag-ammal sin ammal way kuhila niya, labi ruba na tuod makapaglundang panon iwan sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam sin surga. Naroon na dyan tumubtub in pangadjian sin kita niyo waktu ini, manghumbay dako kanyo katan waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.